bubble tap. To everybody watching this from home, it is I, your host, Dr. You're still tuned in to the Spiritual Couch, Season 1, Episode 2, Buffet 2. Still hanging out with your co-host, Uko Content. Go, Go. Ninja, I need to see go. It's boring, man. Okay, without wasting any further time, I need to let's just go straight into today's topic. So namhlanje gogo sizobe sikhuluma ngemimoya, right? So mangithi imimoya, like I'm talking about spirits, right? So imimoya okay, ngokwazi kwakho nje ungasihlalisela like yini umoya, like with your own understanding and point of view, uyini umoya? Moya, Uyini umoya gogo? moya ihlukene. Kunomoya ophilayo, kunomoya ukuthi awuphili, kunomoya uziswe ngabantu. Okay. So uyahluka imimoya, right? Okay ke gogo. Okay. So kakhulu la ekhaya thina sigxile ngamadlozi angithi. So idlozi, right? Ngizwa abantu bathi imimoya noma umoya. So angazi manje ngifuna a clear explanation, like ngifuna explain ukuthi okay, kahle idlozi yini? Umoya or nje isilwane, because abanye kuthiwa bayothwasa abantu abadingi bafakwe imimoya, right? Akusile idlozi lakhe lelo, kodwa kungumoya osuke usetshenziswa noma khuphula thizeni. So I want you to help me understand lapho ukuthi kahle kwenzakalani. Yeah, kwenzeka. Kuyenzeka ne? Umuntu abaningozi afika ngapha la ahamba athatha khona. Bamfaka imimoya, ezovelela imimoya. Angithi yena ahambe ngendlozi, imoya oyivayo. Le ndlozi imoya. Ukuthi umuntu angekho ngabonakala. Mara khona yaphila. Imoya. Mara noma afika leyo mbona ukuthi lo imoya one futhi lo moya ngithi uzomsiza. Ikhona into ezomsiza ngayo lo moya lo. Baceda bamfake imimoya. Lezomhlukumeza, lezomphatha kahle. Ivele imimoya. Okay, so babafaka imimoya and then batshontsha ledlozi. Okay, gogo ngiyabona. I do understand. Okay. So I have a question, right? One of my audiences like had a question, right? So bana requesting ukuthi like ngikubuze gogo ukuthi like okay, so umuntu ekuthiwa unedlozi kodwa ke manje unemimoya eminingi, unomoya woprofit, unomoya wedlozi, unomoya lomnguni, unomoya womndawo, unomoya wendidi, unomoya wenzunzi, umoya wamanzi, like kukhona into enjalo nje, kukhona ukuthi umuntu like oyi-one abe nayo yonke le mimoya. Is it possible? Angithi phela bandlozi mina ukuphila indlozi. Yazi ukuthi ngegama lami ngubani, ngibuyaphi. Ngimele ukuthi ngisho ukuthi mina ngibuyaphi gogo, ngibuyaphi umkhanyana, ngibuyaphi futhi. Phela bayabuza. Ayekho umuntu uzofika ukuchasisa lana buza ukuthi kwenzakalani. Indlozi lapho. Nathi simele kwazi, okay, if sinomntana mina nawe nje sinomntana. Umntwana sombona aphuma amandla. La hamba athatha khona uzombuza ukuthi ngozobuza le ndlozi layo ukuthi wena ubuyaphi. Yeah. Uzobuza ukuthi wena ubuyaphi, ufuna ini ke. Kayenzeka phela umdliwo wenza ukuthi indlozi. Akufike babuze indlozi ukuthi ubuyaphi. If wabuza indlozi lisho ukuthi mina ngibuyaphi. Okay, liyajika indlozi, aka-right. Basibiza thina abazali bakhe lo mntana. Basibiza ukuthi mina ngayazi umuntu so. If thina singazi, angeke sikhone ukukhipha imali simchasise. Zokhipha imali futhi bazama ukuyikhipha le into leyo ukuthi ayifuni ukusho igama lakho ukuthi ngibuyaphi, ngiyaphi.
Okay, so they are Makwenze wait. iningi anengozi lenzuzo. If yabona amanzi, abona ngithi lapho emanzini bashaye isigubhu. Uyavela ngene. So ubona kanjani? Ubona ngamehlo. So Hayi bayabonisa. Bayabonisa. Angithi phela wona unengozi. Unengozi. Okay, mina nginengozi angithi. If ngiyalala, babonise ukuthi la ku-wrong la ku-right. Oh, so benza ngamaphupho kahle kahle. Okay, ngiyabona. If mina umntanami okanye mina ngiphupha ngingena emanzini, ngiphupha bashaye isigubhu emanzini. Angeke ngihamba mina emanzini ngiyona. If nje ngiyamalala, ngingena emanzini nginyamalala. If ngizohlala 2 years emanzini. If ngiyaphuma emanzini futhi, yimele ngiyamshaye isigubhu. Ngiphume emanzini, mara ngizophuma emanzini ngigqokile nje, ngigqoke impahla zonke zamanzini. Ngizithola lapho emanzini. Ngizithola emanzini. Ngiphuma ngigqokile nje, ubuhlalu wonke ngigqokile. Yeah. Okay, gogo cha ngiyabona. So ngokwazi kwami ngithi thiwa sibona ngamaphupho nangemibono. Imibona ama-visions. Bese nangindawula. Ngidawula. Abasipili bathi ngidawula. Ngesizulu ley'nhlona ngithi. So-ke gogo, okay, yeah, I do understand. So in your context, bengicela nje ungisharele ngemimoya, like imimoya eyaziyo-ke gogo, la emhlabeni kunemimoya kaSathane, nomoya kaNkulunkulu, kunomoya oyingcwele, kunemimoya emibi nje, bengicela ungichazele ngayo yonke le mimoya. Just like nje hamba nami kuyo le ndlela yomoya, because ngi-understand ngiyezwa kuthiwa hayi wena unomoya, hey yabona, but then kwabanye abantu man, ubusathane lobo, it's witchcraft. So angiqondisisi-ke gogo, ngathanda ukuthi like ungihlaziyele yona kabanzi, you know. So wena ngokwazi kwakho imimoya enjani isuka kwazeka kanjani ukuthi imimoya emhlabeni? Okay, like singagijimisana, like ngifake nje kancane ukuthi okay, kunomoya, okay, so ngokwazi kwami ngithi kunomoya wendodana kaNkulunkulu, which is Jesus Christ, right? Kunomoya umoya oyingcwele, angithi, and then kuba nale mimoya le yezangoma, angithi, umoya wedlozi, umuntu ongasekho, angithi, and then kuba nemimoya yabaprofethi, angithi, like kufika isithunywa sihlale kuwena uprofethi isiphume isithunywa sikushiye uvuke nawe angasazi kwenzakaleni, angithi. Bese kuba nemimoya yasemanzini, kahle kahle nje ngokwazi kwami kuthiwa yonke indawo inomoya, like kunamakhosi noma abantu thizeni ababusa leyo ndawo. Mhlawumbe uyehlane ukhuleka, kunemimoya lapho kumele ufike uthokozise leyo mimoya. Uye emanzini uyogezwa noma uyokwenzani, kumele ucale uthokozise leyo mimoya ehlala lapho emanzini. So like into ekhona vele lena, noma badlala ngathi nje labantu nje bafuna ukuyithathela imali, ngoba uyazi phela Umoya ikhona. NoNkulunkulu azi ukuthi umoya ikhona. Naye aphila naye umoya. Umbonanga uBhatista, yeah, khona umuntu obiza ngeBhatista ephilweni. yes. Alright. Omobhayibheli. Babiza ngoBhatista. Lo uthathe umntana. Omunye umama uza nomntana semncane, angamgqokisanga nekuseni agqoke so uyamthatha umntana nje ahambe naye emanzini, amfake emanzini, wamgeza uthi kubonakalisa ukuthi umoya ukhona. Okay. So okay-ke gogo, bese kunala bantu laba kuthiwa umuntu ungcwatshiwe kodwa umuntu akangcwatshwanga. Kuthiwa mhlawumbe okay, umuntu uthwetshulile. So ukuthwebula angazi, but it's some sort of spiritual ritual, right?
whereby bathatha umoya womuntu using certain herbs, basebenzisa imithi thizeni nezinto thizeni, and then bamthwebule loyo muntu loyo, and then wena mhlambe kini nasekuyonqwatshwa noma baseyobeka loyo muntu loyo, babeka isikhuni noma babeka into babeka umuntu engasuke-yena, right? And then uthola ukuthi loyo muntu loyo ukhona uyaphila kwenye indawo kodwa kibo bazi ukuthi ufile. So okay, le mimoya ivuswa kanjani ko? Asithi-ke nakho-ke mina Khokhovula omkhulu sengifuna ukuyovusa le mimoya-ke, ngifuna ukuyosebenza manje. Mhlawumbe nami lapho wakithi lapha sekuna mhlawumbe asithi boma 2 close to 3 years senginqatshiwe kudala le. Ngingamvusa-ke gogo ahambe ayophakama ayosebenza angenzela zona izinto engiyifunayo. Ayizizwa ngomvusa ngemithi, ngomvusa ngemithi, ngibiza ngemithi, ngibiza igama lakhe, then azovuka. Kuyafana nesipoko, umuntu afile phela isipoko. Isipoko, wena uyambiza ngegama lakhe, uyambiza uyavuka. If avela nje ukuthi umuntu uyaphilana. Wena uyamsebenzisa ngithuma ukuthi manje ufuna ukuthi uyaphila umuntu oso, ukwenza into eso. Yena azoyibona izinto ziyenzeka mara ngamboni umuntu ayenza. Izinto zamushe, izinto zalunga, izinto zamushe. Mara angamboni. If ahamba ayahlala uzomtshela ukuthi la kunento eso. Okay, go. Okay. So lento lena yokuthwala. Ukuthwala imimoya la. Phela uma uthwala ngithi usuke ukhuphula amandla noma usuke uthatha amandla engasiya wakho kodwa amandla azokusiza nawe ukuthi ufeze lezo zifiso zakho nezinto zakho. So izithi nalo umoya futhi nayo. Umoya noma khona ukukhipha umoya wami usebenzisa. Uthwala ngawo. Usebenzisa ukhipha nje uphuma usebenzisa. Usaphila kanje. Hayibo. Konke njani? Madoda. Ngiyakuza ngikho. Usebenzisa ukwenza lezi zinto zifunayo wena. Maka mina noma ngifuna ukwenza something angikhulu. Manje yami ngathathile. Okay. So kahle batshontsha amandla wakho. Okay. Ngiyayizwa indaba yemimoya, yayijule kakhulu. Idinga introspection yebo. Akunankinga-ke ngiyayizwa-ke indaba yomoya. So okay. In your context nje ngokubona kwakho ukuthi tell us ukuthi iy'nyanga ey'ningi zisebenzisa imimoya noma zisebenza ngehlozi. Ngoba ey'nkathini zamanje gogo sithatha sibaningi kodwa umuntu acede angayenzi lutho, acede kube mnyama, acede kuvaleke. So would you tell us ukuthi basebenzisa imimoya noma kwenzakalani? Bakhipha bathathe umoya wakho bakhiphe imali yakho ngamasiyazini. Wawubuyisa nayo. Okay. So since lo muntu lona nedlozi angithi and then uhambiswe idlozi. Like ukungani idlozi lingamvikeli phezu kwalabo bantu labo bazotshontsha imimoya yabo? Hayi phela umuntu noma asebenzisa imithi asebenzisa ngendlela yakhe. If lona uyavimba bathi okay ngilani khonakala ukuthi ngimthathe lendozi yakhe. Alright wathi ngiyeka mara azomhlupha. If angakhoni ukuthatha indozi lakhe azomhlupha. Angeke ambonise imithi yonke, angeke amfundisa kahle. Bazodlala ngayo. Okay. Abuya la afuna ukushiya amathambo angakhoni ukushaya. Yavaleka. If washaya akakhoni ukuthi le thambo lithini, ithambo lithini akhoni ukuchaza ukuthi lithini. Umuntu ozoqeda athi okay. Asiphumele okay mama ngizile-ke ngiyahamba asiphumele. Azotshela omunye umuntu ukuthi ungahambi kalo mama. Akazi ukushiya amathambo, akazi uneke. Noma kugaya umuthi wakhe awusebenzi. Bathathile. If abakhoni bakuvala. Uhlala nendozi lakhe mara bakuvalile. Nabakuvalile so wena kuzomele kwenye inyanga ufuna amanye. Yahlukana nendaba yemimoya. Okay, gogo. So le ndaba le yey'poko noma sithi abantu abavusiwe, right? Abasebashonile kodwa bavuswa. Labantu labo uyakhona ukuthi mhlawumbe uhlangane nabo. Umbona kanjani umuntu wena phela isipoko? Hayi phela wena umuntu ukuthi ngingandoza nje.
ngami mina if ngifika ngithi uzozwa noma ungangitsheli ukuthi wena ubambe into yaso angisuthi umzimba ukuthi yo umuntu kafana nomthakathi umthakathi if yofika lapha kumele ungizise khona bazokala ukuthi nayo sizokuthi yo lapha kuyashisa nayo sizokuthi yo lo muntu afikile lo right. So bona umuntu ongasidlozi ongenaso isiphiwo umuntu nje ujwayelekile si for instance anginadlozi ngijwayelekile angazi lutho ngale zinto lezi. Okay, noma uhamba phela uyaphuma lapho esitratini uhamba lapho wafaka something khona umzimba wakho washuwa maka wena wazi ukuthi yini wayushuwa umzimba wakho wayenza kanje if wadlula uzwa lapha kubanda kakhulu uyadlula uzwa lapha kuyashisa kafudumala imimoya ekhona lapha kuyabanda ikhona lapha kuyashisa kuyafana nomuntu phela umuntu nomuntu umuntu angekho right bafaka isithunzi aze isithunzi umbheka uqeda ubona ukuthi utshintshile lo muntu ayisizo umwazi wena utshintshile usho uhlale nje umbheka 30 minutes umbhekile kanje qeda ubona ukuthi lo muntu ukuthi utshintshile qeda ifajika futhi umbheka wamaza if uhlale nje 30 minutes umbhekile umbona utshintshile wabona umoya yakhe nawo lo okay umoya bamfaka bamsebenzisa umuntu bamthinta benyoka bamsebenzisa bamthinta benyoka bamthinta besikhona shuthi-ke nayo le mithi isebenza ngemini okay angithi umuthi phela awutshela ukuthi okay manje ufuna uyenze into yaso ufaka lo nalo thumela kumuntu waso uqhutshwa umoya ula umuthi mara yena izinto uthumile lo muthi uzohamba yena mara ubona la okay kokayila mara so in your own understanding and capacity wena ngawuthatha umoya nje uthi hayi namhlanje ngikhetha umoya uyosebenza ngomoya like would you consider it? hayi phela le ngoma umuntu hayi ukhele umuntu ayenze into yaso mela ngizabele kula ngiyangena endlini yami angithi mina ngiyawazi okanye noma ngakwazi igama lakhe ngithathe isithombe sakhe ngisibheka lapha ngicala ukuthi ngithi manje ngifaka lapha esithombeni sakhe ngithi manje lo muthi ngifuna uyenza into yasona lo muntu nalesithombe lesi ngifuna lapha yena ahlale khona kwenzeke into yasona so preferably wena ungayinikeza amandla into yakho iyovele yenze okay it's understandable igogo ngiyakuzwa kuba kahle okay no it's not a problem now I understand ukuthi okay kunemimoya emhlabeni so okay thina-ke sizivikela kanjani when it comes to such things sizivikela kanjani kumele sigqoke because ngokwazi kwami ngithi abelungu abahambi iy'nyanga namanzi nje kodwa-ke they use methylated spirit khona lento bathi spirit so abelungu mabazigeza bona spiritually noma bageza basebenzisa ispirit so nathi ukuthi iy'vikele singasebenzisa izinto ezinjalo or like the traditional route sisebenzisa nje izinto zasekhaya ezijwayelekile mhlawumbe imithwalo nako konke singazama izinto ezinjalo okay kodwa-ke na ungenacala umoya uzokuhlasela okay so labo abahlushwa imimoya emibi baze bayiswe emasontweni bayothandaza kusuke kwenzakaleni uzothi babaloyile nabo babafaka umoya hayi ukuthi babaloya phela abanye abantu bayithola lapho ekhaya shuthi into ebuye emndenini so look like a generational care azenza ngokushoba phela umuntu uyasipenda sipendela awubulala kwenzeka kanjani okay
bafake umuthi kuba amanzi amnyama ngesinye bafake isikhathi. umuthi ekudla bafakele ukudla bakufakele iyadla wena Thathe. Okay, gogo, akunankinga. So, to umuntu ofuna ukuyothwala nomuntu ofuna ukuyosebenzisa umoya, ungathini kuye? Sithi nangabe ubukele ufuna ukuyothwala, ufuna ukuyothatha umoya, cause abazi bona ukuthi ukuthwala ukuthatha umoya. So, ungaba-advise-ani abantu abangaka? hayi kuyahlupha Angalinga uthathe. Hhayi-ke, kuyahlupha so izwele ndoda. akalinge uthathe le moya ezocela inhlungu if ayihluphi yena ezophila kamnandi kahle ubona komuntu ahamba athathe isipoko ahamba yenza izinto ahamba akhenze ngekazi lakhe yabona umbona umuntu rich unemali yatshintshatshintsha imoto nezinto zonke esifuna ndashona lapha ekhaya abantwana bazohlupheka kumele ukuthi if anabantwana abayi-3 indoda ngumfazi bahamba le lapha sithathe khona le nto babhadala imidliwa phela emoya uhamba wathathe umoya wangaphandle uba uphakathi uphila kamnandi ucela ushona nalinge ndoda Hhayi-ke gogo, siyabonga. Sizwile-ke indaba kamoya. Bafowethu, be careful out there. It's a crucial world and anything will do anything. afana nalo mfana ukhona omunye umfana emzangithi phambili komunyana nothenda bamletha inyoka bamgaya inyoka incane bamtshelile uthanda ukuphuza lo mfana ahambe nefrayideni lo mfana bamtshelile if uphuma lapha endlini hamba straight uyendlini ungahambi esigodini uhambe uthabeleni lo mfana bahlangane nabangani bakhe avela ajika esigodini Umuhle lo moya. lo moya lo udla kampela asuke esigodini ayendlini nele inyoka ayiphathi phela inyoka esigodini sakhe ayiphathi hamba naye avuke kusasa masimba mayenzekile masimba inyoka ebalekile ijikile yenza ibalekile inyoka yena yahlala shintshile ingqondo yakhe manje seyahlala hamba esigangeni namanje lo mfana ukhona mahamba esigangeni uyakhulula impahla angasekho right bonye indaba yokuthathela umoya uyimele oyinakekele uhamba athathe into uyimele oyinakekele uhamba athathe isipoko leso sibona isipoko uhamba athathe isipoko leso imele ukuthi okay usifake eromini lakho uyenze eromi kahle nje usifakele embhede into ukuthi ungayifakela embhede le ayikhulumi phela yini imele uyifakele ukudla noma ukufake kudla uzuhambe ekuseni wakhiphe plate ukudla kuphela noma yini idliwe ngani-ke kudla yileni imoya ayikutholi ngaphansi ayiwanga ayichubekanga la ungayithathi umoya ayikho right i-right more ayikho right No, man, that's it from us, guys. So be careful out there. It's a crucial world. Baning batholisana, but don't take that risk. If you'd like to, it's a high risk, but then it's up to you guys. So from me to you, it's a cut. It's the thing about too. So with me, your co-host, Tukoko Ntsimbilai Gori, Savali Savafili too. You can say goodbye. Bye. So yeah, man, until next week, same time, same place. Do tune in to the Miami Good Media. I feel to like and subscribe for more content. And yeah, man, let's make magic. Signing out. Anything wrong, I'm infatuated with the music. Anything wrong, cause I'm in love with the music.